Kuna ati nende orientuko iya muthia kuthurani ni barais kiri baraba kuruira gite kyunende ria kukinya muthia nende akariba town ya Meru ibachimiritia na guthetera mwano wa Kirimara akariba nende barua Peter Munya niwo kubatara gutweka munini wa rais na atibati kwithira kinyare mustarine ya baraba kwiringira ndebe kuthurwa niwe bariuga bati kwe wakanya kanonto nethirite kirwa na Raila Odinga kwa kaita kara yana kuringana na bau ni ati nende bakwendekithyawe ethira kiuka kia kanya kau kaithano kau egoro kuma karamatia nyene ndi boritie governor Kiraito Murungi gutumira gite kia kongela inya Munya gutukitho munini wa Raila Muthuri Muriuki na utwachio Mwangira Nandi ngwatano ni Azimio ile tongiritwe ni Uhuru Kenyatta na Raila Odinga nionekeneje kayumba kuthwena mugaukano aratongirie mwanya bochumiria bakenda mtu wao atweka munini wa Raila Odinga bamwe bakirimiria Mathakarua na Peter Kenneth bangi bakuwa Mantu Jason Joho Kalonzo Musyoka na Kinyatsa Titingiru indeja ndene kaunti Miru baruga mtura bawikira munini wa Raila Odinga ni Peter Munya nondunya kumakabere atwira gwatite thikarizi na muungano juju na babange bamwithirite kana kuroneria mtu mbuga atina uwezo fulani ende Peter Katira Munya kiantu babonde witi bwangu gena kwetha ko mtu supportete thirikari iji eu Munya go support imunya aro mbere nontu antu babange abeyete bethirite Munya ya support thirikari eu erombera kandi murombera ngwe nene ya makamu rais akara kwa waponda mano imunya ngogere atwiterete na aza ingogere nene muno na gutigwa nyuma kurega kwewa gite kia makamu wa rais igento kiomba turoma muno ja Meru so atokuwa Mount Kenya this time ibato supportere mwana wetu Peter Munya kinyalere alenga balo Meru ndato George kinyagianike to angena August nje to task case inyakyo ngwe ikemiza Munya londo ikiaele kigondo na ke amda waroje untu barabonekene ekoro kumatigania bakiuria ngavana wa Meru Kiraito Murungi gutonyera nikenda Munya munini wa Raila tafadhali kengaikana Kiraito na ntosio ibastosio manerie na mama mainge na imbise Kiraito imuntu very senior in the government na siomi arie na Raila na siomi arie na Uhuru akigise CS Munya nwe akwara ngimeti kakwara Murungu ntuko yarwa Raito baba tinoka tuibwa Munya kwa vice president toma vice president kora bakarama ekoma na kendra gweto Munya ntuko yarwa re bakiwa witi na mbere bwawe bonenie gitumi kiawe kinyakethori bakura bete ki interview no mo bara okurukite kwou mantu ya interview ya kuthithwa interview ngugie Peter Katira Munya neonekene kume waziri o trade na thaije waziri wa agriculture oni ntewetekania na interview no ntu bamba kurea kuoya Munya na twaigua botugu tutegu enda bayukia direct Amero batekirete interview no ntu tweteketie CS na ku qualify ibete interview lakini itokwirigera no ntu ibamwirite bakamunenkera gitiki na qualify kwa deputy president itokwirigera agakuruka interview na aka deputy president na gukeja kwithura Munya atithurwa ugebo ibubu kenda batu tutika thirikari ne Azimio la umoja tukethira tutari no monka Munya ethirweku so as a Meru turiwa ukeja kwithura te Munya ote Azimio kama Munya hatachukuliwa kuwa naibu wa rais hatuoni sababu ya kusupport chama ama muungano wa Azimio kwa sababu hiyo ndo zawadi pekee wanatupatia. Hiyo kama si Munya hata asikanyage kukanyaga kwa sababu sisi tuko na Munya yeye ndio kiongozi wetu, yeye ndio tunaangalia na hiyo tuko in the next 10 years tukitaonyesha tu president Okuma Meru acha ngiripotera Weru TV Beta Muthuri Muriuki.